Siyalibingelela bathandekayo. Siyathokoza ubana saba ndawonye kulesi sifundo esiqhakathekileyo Setshumi Lantathu. Silokho sikhangela udaba lokufumana ukuphumula kuJesu Kristu. Mina ke engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo. Nginxusa engilabo baziveze. Salibonani izihlobo ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngithanda ukulamukela kwisifundo sethu sokugcina kuyona le ikota sifunda ngokuphumula. Mina engikhulumayo nguEldu Amos Maforo. Ngithanda ukulibingelela bandla likaThixo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi asinike ukuhamba ndawonye phakathi kwesifundo sokuphumula kuKristu. Siyalibonga ithuba lasona lesi sifundo sokugcina sengathi singabusiseka. Okhulumayo ngusiboneni Mhlanga. Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa ngegama lenkosi yethu Jesu. Kuyintokozo enkulu ukubana sihlangane kulesi sifundo njalo, sifunde sokugcina kukota yesithathu. Mina engikhulumayo ngingumkhokheli ngwenya. Asikhothamiseni amakhanda sikhulekeni. Baba othandekayo osezulwini, sithanda ukubonga ukusinika leli thuba njalo ukubana size ngaphansi kwale ndawo sizokwabelana isifundo. Sicela ingani ngasiveza ngendlela emangalisayo abantu bakho bekuzwe bese bekulandela njengenkosi nomsindisi. Ngumthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo njalo ukubana sikhangele isifundo esiqhakathekileyo. Ngiyananzela ukuthi abantu bakufuna ukuphumula. Bayakudinga ukuphumula, akukho ukuphumula kabalale ebusuku ngenxa yezinhlupho ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje ngithi mina amagama abadala ayakugcwaliseka, athona okungapheliyo kuyahlola. Isifundo salamhlanje sithi sona ukuphumula ekugcineni. Nxusa ke ungwenya asifundele ku 1 Corinthians ngo2 iverse ngelika 9. Siyabonga abaseKorinte baqala ngo2 iverse ngelika 9. Ithi kodwa njengoba kulotshiwe ukuthi lokho ilihlo alikubonanga, lendlebe engakuzwanga, okunganakanwanga ingqondo yomuntu, uNkulunkulu ukulungisele abamthandayo. Bangane bami, ngithemba nxa silalele livesi ngikhangele lesihloko esithi sona ukuphumula ekugcineni. Ngikhangela lokudinga khonokho kuphumula esikudingayo. Siyakuzwisisa ukuthi kulezinto eziningi ezihlukuluza abantu. Umbuzo engilawo ngothona ukuze lokhu siyakubona esingakaze sikubone. Kuyabe kwenze njani? Kuyini maforo ongasitshela khona maqondana lokuphumula ekugcineni, maqondana nale ivesi futhi sanibona siyifunde. Ngiyabonga mfundisi. Indaba yokuphumula ebesixoxa ngayo ikota yonke leyi namhlanje siyayiphetha. Kuthiwa ekugcineni siza kuphumula. Right. Ukuphumula kwempela. Ihubo lika 5 kusihlabelelo lithi lona konke kuyabubula kufuna inkulumo. Konke kuthwele nzima. Izinto azimanga kuhle. Emhlabeni yistress zodwa. Nxa zivulwa izikolo yistress. Izimfa, imkhuhlane, siyakudinga ukuphumula. uNkulunkulu usithembisile ukuthi uza kusinikeza ukuphumula lokho. Siphakathi kwempikisano enkulu kakhulu. Kuyalwiwa kusukela ekuqaleni kusambulo ngo12 verse ngo7. Kuthiwa impilo yaqalisa ezulwini. Kwalwiwa uSathane waphoselwa khona la. Kusukela khonapho kulokho kulwiwa akula nkulumo. Ozakhulula kuphela nguJesu. Ungabala u1 Corinthians 2:9 esisimbalile lokho. Uthi ukuphumula lokhu ilihlo alikubonanga, lendlebe
ayikuzwanga lokho uNkulunkulu akulungisela abantu lo mkhumbu akuzange kungene lokuphupha kulamuntu osokwakuphupha ngeke wakucabanga okukutsho ukuthi kuhle kakhulu esikulungiselwe nxa kulolutho esingamelanga siphuthe kulo kule khefu esingamelanga siphuthe kilo yilona leli sihloko esithandekayo lapho esiyakwethulwa imithwalo yonke Mhlanga inhlupho lezi ezibaliswa ngumaforo nxa sezande kakhulu ziyazethini ziyazipaphathe njani abanye abantu zibachabe kusiphi isimo abanye abantu singafumana ithemba ngaphi elingasiqinisa phakathi kwezenhlupho impilo yephambili kulungile nyabonga mfundisi sesibone amaphephandaba ephethe izindaba zabantu abazibulalayo ithemba seliphelile impilo isiyehlule umuntu ayehlule ukubona ukukhanya ngangale komnyama abanengi sebephumile kulandeleni uJesu bamchiya abanengi sebengene kokunye abacabanga ukuthi kungabaneka ukuphumula kodwa kikho konke esikubonga ukuthi ilizwi likaNkuluNkulu esikutholayo ukuthi lilesithembiso ukuthi kule ndoda yeCalvary yamanxeba lapho esizuza khona ukuphumula yikho kodwa abantu abangabambelela khona bayezuza khona ukuphumula siyabonga kakhulu ngokuzwa lendaba awu bathandekayo leli viki isifundo sethu siletha njalo khona simzwile uMrs Mhlanga lapha siletha indlela esingathola ngayo ukuphumula lokuthula emhlabeni ongela ukuthula emhlabeni olesiyaluyalu yes akusifundele umsebenzi ngo1 verse ngelika 11 ngwenye umsebenzi ngo1 verse nge11 ithona athi madoda aseGalile limeleni lijolozele ezulwini uJesu lo osuswe kini wenyuselwa ezulwini uza kubuya njengalokhu limbone esiya ezulwini kathesi ke ngwenya ngifuna sikhangele eyindoda uJohane uJohane ngomunye wabantu wezwa la amazwi athi madoda aseGalile limeleni sifundani ngempilo kaJohane owayelindele uKristu oza kuza masinyane abathathe bayekhaya ezulwini nxa esesephatmos esihlengile sephakathi kokuhawula sifundani ngaye siyabonga mfundisi uJohane ngomunye wabafundi bakaJesu owahlangana loJesu waphila loJesu wahamba loJesu wadla loJesu usesele eseyedwa lapha bonke abafundi abafo ababelaye ababelenkambo ukuhamba noJesu basebelele sebefile abanye beqhunywa amakhanda befe ngendlela ezibuhlungu esesele eseyedwa nangu ke ebethathwa esiyafaka esihlengeni sePatmos ke ngiyakuzifake ezinyathelweni zakho bana kambe kwakufikani engqondweni zakhe eseyedwa eselaphana wayecabangani kodwa ngibe sengithola isifundo mfundisi ukuthi njengabantwana bakaNkuluNkulu indlela esihamba ngayo indlela elameva isitha sizasifaka endaweni ezinzima sinanze bona wayengafakwanga laphana esihlengeni ubana utshontshile kumbe uyenzeni kumbe uyenzokubi kodwa ngenxa yevangeli ngibe sengithathekiswa yilokho mfundisi nxa esesihlengeni sePatmos ekhonaphana uNkulunkulu uyamethekelela uJohn uxoxa laye ebesemnika umbono walesi sikhathi esidla phakathi kwase kuze kuyefika ekupheleni indaba yosindiso yonke yokukhulwa kwabantu lokuthi ibandla likamlimo liza kuhamba kanjani wakuvezela konke khonokho ngothi ngembuyele kumhlanga la ngicela ukuthi ngithinte okunye mfundisi mina ngiyayithola i-challenge ngendaba kaJohane uJohane ngesikhathi uJesu esuka lapho wayengumfanyana kuthiwa nguyayimncane kulabafundi uJesu esiyafika ngabo 1890 something kuthiwa uJohane wayesela kwasokule 60 years uJesu ehambile isikhathi eside kakhulu sokulinda isikhathi eside kakhulu sokulinda abanengi bethu asilala ama 60 years ngithathekiswa i-challenge ukuthi siphakathi kweCovid silomnyaka owodwa
ongela zinyanga singekho emabandleni abaningi sesiwile uJohane walinda for 60 years elindile kuthiwa into elindele isithembiso esithe madoda eGalilea uJesu uzakuza wabamba isithembiso sinjalo kuthiwa ivoice ayizwe ikhuluma ngemva kwakhe esebuhlungwini elindile esebuhlungwini wezwe ivoice sithi yimuqala kuthiwa uthe uyathalaza wabona nguJesu ngiyayibona intokozo uJohane yangena kiyo ngabona wameqela wamanga ukuthi yes isiphetho sesithembiso nasi sesimo kuyasikhuthaza ukuthi njengebandla phakathi kwebagagasi lenhlupho zani asilindeni akusoze kube khatshana sokuseduze lapha siyazi mbono bani maforo owamqinisayo uJohane mbono bani ongasiqinisa lathi phathi kokulinda ukushiya umama okungaka uyazi nxa uphakathi kobuhlungu ungabakwazi isiphetho sendaba uba lesibindi uJesu uyabuya amtshele usetshilo lapho mama ukubana uyamtshela ukuthi mina ngowokuqala nokugcina uAlpha noOmega nxa uhamba noAlpha noOmega awethuki lutho uthi yimi kade ebengiphila ngafa ngiyaphila njalo ngiphethe lamakhiye awukufa lethuni uJesu uyazi nxa kulolutho olusethusayo sonke siyagulelwa ubungixoxela mfundisi ukuthi uba uyagula gijima layo sesibhedlela ngokunye sikuzithola siphakathi nakwakho siyafelwa abantu bafelwe mfundisi ngesikhathi sona lesi sihloko esithandekayo izinyembezi kuphela sikhulumisana ngakho emafonini kodwa uthi mina yimi ngiphethe amakhiye okufa zwana umuntu olamakhiye awekhabothi kumele umphathe kuhle ngoba nguye lokuhle uJesu nguye lamakhiye okufa ake nisiye kuJesu ungaba le ndoda elamakhiye uba lesibindi wayengamelana yiloba kuyini sikhumbule wayephoselwe ePatmos ukuthi afile khonapha sehlangana le ndoda evukileyo kwabaphilayo kwabafileyo ephilayo ethi ngilamakhiye ngumbono awunikezwayo ehamba phakathi kwebandla emvezela okwakuzakwenzakala maduzana amqambela amabandla iziteji ibandla laliyangena kizo amtshela ukubana ibandla lele ekugcineni liyawunqoba siyabonga kakhulu okumangalisayo lo mbhalo uyasiqinisa njalo sesichilo akusifundele usambulo ngo21 verse ka1 leka2 Sambulo ngo21 ivesi ngelika 1 lo2 ifunda kanje ithona ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wakuqala kwase kudlulile lolwandle lungasekho ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elitsha usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu ulungisiwe njengomlobokazi ocecele umkakhe siyabona ngizwa lapha lesithi uJohane okokuqala wezwa isithembiso ukuthi uJesu ambone senyuka uza njani uzabuya waphanjaniswa ikubona abafundi ayelawo besifwa bonke la esibangaphi esihlenge sePatmos waqiniswa ilokho lichilo ukuthi uJesu waseletha umbono oveza ukuthi hayi asozohlala kunjalo ungethuki lanxa babona besifa namakhiya ngaphi le verse isiqinisa njani esifundayo la ubani ongaba lempendulo uSamuel 21 verse 1 ka2 nxa sesikhangele ngezinhlupho esingena phakathi kwazo lokufa isiqinisa njani ngamafitshane kuthi ukubana konke lokho kuyakwedlula right othi ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha lokho kulohlupho lokho kuza kwedlula right uqinisa ivesi i-memory text yethu ithi lihlale kubonana right just imagine umuntu ebona ibuilding umuzi awufananise lo mlobokazi uyabe umuhle kunganani athi ngumakoti unjengomakoti wayephelelwa la ngamazwi ihlobo ezithandekayo konke lokho kuza kwedlula silungiselwe okuhle kakhulu asenzeni appointment yokuyangena kulowo muzi siyabo lokho kwezinto kuza kwenzakala nina akusifundele ngwenya uMateyu 24 verse ka3 Mateyu 24 evesini ngelika 3 ifunda kanje ithi yona kwathi esehlezi entabeni ethiwa iOlivet abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele
ukuthi lokho kuza kuba njalo nini isibonakaliso sokuza kwakho lesokuphela kwesikhathi siza kuba yini. Sisifundani Misisimhlanga ngentshumayelo kaJesu entabeni yase-Olivet ikakhulu ngesehlakalo ngezehlakalo zomhlaba kusukela kwesikhathi sakhe kuze kube sekupheleni kwesikhathi na. Ngiyabonga mfundisi ukuthi uJesu kasishiyanga simpumputheka singayazi indlela. Alright. Futhi mina ungavela unjela ukuthi ngiyake naze nxa usiya kudokotela uyatheseza ukuhlaba ijekiseni akutshela ukuthi hayi kuzaba buhlungu, just get ready for it ukuthi zimisele. So uJesu uhle wayiyendlala indaba ukuthi sizadlula kulokho sidlule kulokho sidlule kulokho ukuthi sengiseduze lizabona ngalokho. So kuMatthew 24 abafundi uJesu bebuza umbuzo ukuthi sitshele wahle waphendula imibuzo yabembili. Izinto lezi ziyakuba nini? Sibona ehlahlula ukuthi iJerusalem lifanele ukudiliswa ngoba kwakuselenchithakalo eningi kakhulu. So AD 70 uJesu uhlaveza ukuthi lizabona lokhu la lokhu lingabona futhi iJerusalem uzungelezele maKristu phumani libaleke legangeni ungayibala imbali ithi abaphumayo baphepha. So kufanele lonke ilizwi uJesu asitshela lona okufanele sikwenze sikulalile ngoba ilizwi alisoze liphuthe. Abe sephendula umbuzo wesibili athi ukuphela kwesikhathi liza kubona ngalokho. Ukhuluma ukuthi uverse 4 khona ngiyithanda engakakhulumi ngezibonakaliso uthi qaphelani lingaduhisani. Kuthi ukuthi kule nkohliso ezabanengi okufanele ukuthi siyinanzelele esizwe zokugcina. Inkohliso izimpi amahongahonga ezimpi abesesithi lokho kufana lokuqalisa komhelo izinto ziyabe zingakafiki. But kule ndaba engiyithanda ungabala uverse 29 wakhona uthi emkhathini ilanga liyakwala ukukhanyisa inyanga iza kuba ligazi abesesithi lenkanyezi zizakuwa. Engikuthanda ukuthi imbali ihamba elayinini yalokho uJesu akukhulumileyo ngoba ilakho ukuthi ngo1780 ilanga lalo kukhanyisa kuthiwa kwasukusele ekuseni kwahle kwabamnyama inkomo zabuyela ezibayeni izikhova zaphuma zicabanga sokusebusuku kuthiwa ngobusuku bakhona midnight inyanga yahle yaphumila igazi. Ubususithi later kuthiwa ngo1833 inkanyezi zanjani zawa. Engikuthandayo ukuthi after leso sibonakaliso uthi sibonakaliso siyasibona emkhathini ikuza kwendodana yomuntu. So ukuphela sokufikile uJesu sinikile i-countdown hayi lapha kwabe kusaqalisa umhelo ukuthi hayi kuhambe i-intensity izinto zizaqhubeka zithi. So yikho silesiqiniseko ukuthi ibandla lifanele ukuthi lilungele ukuthi uJesu aze masinya. Siyabonga mbona umaforo indaba ethathekisayo mfundisi yesithembiso yokuza kwenkosi. Why indathekisa? Ngoba lezi zinto zenzakala emehlweni ethu kodwa indlalifa zombuso zilele siyozela ake siphaphame sibone okwenzakalayo. Khanyela ubhubhane lona lona luyahlola vele luveza ukuthi uJesu njani inkosi semnyango uyeza. Engikwesabayo okwenzakalayo ukuthi siyaduhiswa ake siqaphele kunengi oKristu bamanga sebezile. iBhayibheli licacile ukuthi njengombani sonke siyakumbona siyakumuzwa futhi kuyakuba nomdumo omkhulu. uJesu akusoke kuzwakala ukuthi useganyeni usekhwekhwe kumbunga sonke siza kumbona ngawethu la. Asimeni isibindi singaduhiswa umuntu. Ngilembuzo emibili usuhlile wathi na singaduhiswa umuntu la ukuchilo futhi singanjani singaduhiswa umuntu ukuza kwakhe kuza kuba njani kambe thina esiphila kulesi sikhathi singakugwema njani ukukhohliswa na umbuzo wokuqala ngwenya. Owesibili usekukhuluma ukuthi ana silele kakhulu thina esiphila lesi sikhathi kuyini esingakwenza manje wenza ukuthi abantu balimuke kambe singabona izikhathi zigcwaliseka siphonga ukuvula amehlo sikhangele ziyagcwaliseka kambe kukhona yini esingakwenza. Siyabonga umfundisi isifundo esihle kangaka esimnandi sikhanti njengabantwana bakaNkulunkulu sesivezelwe konke indlela uJesu ukuhamba kwezikhathi ngokuza kwakhe. Okumele sikwenze njengabantwana bakaNkulunkulu ukuze singagwenxeki yikunamathela elizwini lakhe.
ukubambelela ezithembisweni zakhe. Uthe ekhuluma udadewethu ngathatheka kakhulu. uJesu lapha akhuluma khona ethi njengensukwini zikaNoah. Asikhangele into ensukwini zikaNoah kwakusenzakala kanjani. Sibe sikompare la kaThesi nxa iBhayibheli ukubalisa. Okuveza ngempela ukubana siphila ensukwini zokugcina yithi esesikhangelele ukuza kaJesu. Konke lokhana okwakezinkanyezi lokunye kudala kanjani kwagcwaliseka. Thina asebeni ngabantu abalindele ukuza kaJesu. Akhona ukulinda kuphela sihlezi. Kumele sikuphangisise ngokuchumayela ivangeli emhlabeni wonke. Nje ukuchumayela yini? Ivangeli. Amen. Yes. Vele ngesinye isibonakaliso mfundisi. Singabona ivangeli lihamba umhlaba wonke lifike emkhawulweni womhlaba. Umuntu wokugcina ukuzwa ivangeli elizwe uJesu zasukuma kubo. Kuthi ukuthi silindile ngapha sisebenza, silindile ngapha siqaphela. Kulabo WM bathanda abathathu. All right. Waiting, watching and working. Silinda sisebenza. Hallelujah. Ngubani omele asebenze ngamafitshane? Sonke. Singathi sonke singathi sonke siyahamba. Sonke siyahamba. Ngcono uthi mina ngcono ngithi mina ngizakuhamba. Ngathi sonke vele kuyahlala kungusonke. Yes. Right, akusifundele kuSamuel ngo14 iverse ka6 kusiya ku12. Le verse ngiyayithanda kakhulu. Samuel 14 verse 6 to 12. Usambulo ngo14 iverse ngo6 kusiya ku12. Ithi na ngase ngibona esinye isithunywa siphapha emkhathini silevangeli elingapheliyo ukulichumayela kwabakhileyo emhlabeni kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu. Sathi ngelizwe elikhulu mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. 8 salandelwa ngesinye isithunywa sesibili sisithi liwile iBhabhiloni elikhulu elinathise izizwe zonke iwayini lolaka lokuphinga kwabo. Salandela esinye isithunywa sisithi simemeza ngelizwi elikhulu sisithi uba kukhona okhonza isilo nomfanekiso waso ebeke uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe laye uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiweyo enkezweni yolaka lwakhe lungaqutshaniswanga. Uza kuhlutshwa ngomlilo langesolufa phambi kwezithunywa ezingcwele naphambi kwewundlu. Lentuthu yomlilo yokuhlutshwa kwawo ithunqa kuze kube nini kabala kuphumula emini labusuku labo abakhonza isilo nomfanekiso wabo. Maforo ngilembuzo la. Kuyini okumele sikwenze ngesikhathi iziprofeti zigcwaliseka na? Yebo sithithena sizawuhamba. Wena kunye lami uzathatha nyathelo bani ekusakazeni lindaba na? Ngokuqala uSamuel 14 yena ulenhloso bani kuleli bandla lalesi sikhathi naye sokugcina ngokulandela esikufumana kuyalincwadi uSamuel 14. Okwesithathu sizancedisana sonke la. Kanti lolu phawu okhulunywa ngalo lapha luyini? Asiqaleni khonapho kokuqala ukuthi kanti vele thina kumele senzeni nxa sibona iziprofeti zigcwaliseka. Imission yethu uthumo lwethu ukusakaza ivangeli. Right. Esimele sikwenze silindele ukuza kwenkosi yethu ukuba semsebenzini. Sibe ngabafakazi. Singalali isihlobo esithandekayo. Asiphaphameni sitshele umhlaba okwenzakalayo. Ungaya kuSamuel 14 sithi liqiniso lalesi sikhathi okuthiwa i-present truth. Iqiniso lalesi sikhathi yikubana bakithi ozayo uyeza uzosithatha uJesu. Indaba leyi imele ibe ingoma yethu, kube yintshumayelo yethu, sitshele sisakaze lolu daba ebantwini bonke. uPetrothi yena siphangisisa ukuza kukaJesu ngokufakaza, umtshela abanye ngoba leli vangeli limele libe ngufakazi. Esimele sikwenze ungagijima uye kuSamuel 14 esesemfundile lapha. Okwakuqala
uyasikhuthaza asikhumbuze indaba yena leyo ukuthi sisakaza hathi ivangeli nje kodwa ivangeli elinaphakade the everlasting gospel yiyo imessage esimele siyitshela abantu khathesi siphila kwisizukulwane sokungamavangeli ovukayo lokuyiministry kwakhe kodwa udaba oluyakuma kuze kube sekupheleni ludaba lukaJesu osindisayo. Okwesibili simele sitshele abantu ngehora likaNkulunkulu lokwahlulela okwenzakalayo khathesi ngoba uthi nxa ngiphuma ngilomvuzo wami kulokwahlulela okwenzakalayo esikuthi investigative judgment lolu daba simelanga siluthule nxa kusahlulelwa thina simele sibe ngabantu abanjani bezilile bebubula sincengela izimpilo zethu. Okwesithathu simele sitshele umhlaba ngokwenzakalayo ukubana futhi uJesu usendaweni engcwele abantu bamele baphume kulo iBhabhiloni bangamukeli uphawu lwesilo. Okwesine simele sinanzelele leli qula labantu abalokubekezela. UmKristu oqotho uyabekezela awujahi izinto ngoba ungaya kuvesi ngo11 uyaveza ukubana abamukeliyeyo uphawu lwesilo abala kuthula ukodwa lebe sikhuluma ngokuthula nxa laba bantu bengela kuthula kuthiwa imphefumulo yakho ayila kuthula akukhulunywa ngokuthi bayakutsha mjokotsho hathi kutsho ukubana laba bantu vele impilo zabo azina ukuthula esikulungiselelweyo thina ingunaphakade. So khetha mhlobo wami othandekayo ukuthi ufuna ukuba kuliphi iqula konke sikwenzelwe ukuthi siphatheke emsebenzini asibunandi bokuphatheka emsebenzini. Ubani ongatsho ngamafitshane uthinte uphawu abamukele uphawu ubani lekuyindaba esegudwini kulezi nsuku indaba yophawu singatsho nje ngamafitshane sichaza ngwamukele uphawu lwesilo wena labo kanye abazobafumana ukuphumula ngamafitshane nje ukhona ongatsho anything. Ungakhuluma. Siyabonga mfundisi. Nxa sikhangela uphawu lwesilo it's about worship. Ukukhonza. uNkulunkulu njengabantu abakhe njengoba ivesi sithi ukuthi sikhonze uNkulunkulu yena yedwa owadala ini izulu lomhlaba. So lapha ke uSathane la wawise ezulwini ngendaba ekufuna ini ukukhonza njengomkhosi wani womhlaba wonke. So nxa sikhuluma ngendaba yophawu lwesilo yikukhonza ukulandela isystem yamanga engayisiyo ekaNkulunkulu. uNkulunkulu ebekile eBhayibhelini indlela okumele khonze ngalo usuku okumele khonze ngalo kodwa isitha sibe sesifaka okungayisikho okufaneleyo. Abalandela isitha lekho yibo abalandela ini uphawu lwesilo. Kume ngengeza uSambulo ngo13 echasisa ukuthi uphawu kuyini. Njengokutshilo ukuthi indaba le isegudwini. Khathesi into ezenzakalayo wonke umuntu ukhuluma ngokuthi lolu luphawu ivaccine le ukuthi simele samukeleni ngokwamukela ivaccine nxa uhlatshwa swamukele uphawu lwesilo. Ayisilo uphawu lwesilo uphawu njengoba esitsho umfowethu yisystem yokukhonza yisystem yamanga yokukhonza kule system yeqiniso yokukhonza yokulandela uNkulunkulu oqotho leqiniso lakhe ukuhlala eqinisweni likaNkulunkulu simlandele kukho konke akutshoyo imithetho yakhe ukugoqela lesabatha lamaqiniso wonke silandele yena. Siyabonga ukhona ufuna ukwengeza khona. Hayi mfundisi angifisa ukwengeza bakubeke kwabasoba kulento ebinthintile kuSambulo 14. Ithi ingilosi le yabonakala ihamba emkhathini. Yayingahambi phansi yayingahambi ngenyawo kuthiwa yayiflyer. Kusivezela ukuthi kuyaphuthuma. Indlela umafora kule akubeke ngayo ukuthi ibandla lomlando ukuthi silungiselele umhlaba ukuthi uJesu abuye. Sifanele ukukwenza ngokukhawuleza. Hayi asikhambi, hayi asigijimi futhi. Emkhathini. Okwenza kube njalo ukuthi iwatch yesiprophet isitshelile. Anti okokuqala sithe ngemva kwalezi zibonakaliso zelanga lenyanga lenkanyezi next sign nguJesu. Ungabala uDaniel 2
uthi sisemazwaneni esesikulindele ukuthi ilitshe so kuyasivezela ukuthi sesisesikhathini sokuphela yikho sokufanele udaba lolu lugijinyiswe singaphumuli. Kanti lo Sathane uyasazi isikhathi sesiphelile. Yikho lo lako lunjani? Olukhulu. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Now akusifundele uHebrews ngo11 verse ka13 kusiya ku16. AmaHebheru ngo11 ivesi ngo13 kusiya ku16. Ithona bonke laba bafela ekukholweni bengamukeliswanga okwathenjiswayo kodwa bakubonela khatshana bakuthakazelela bavuma ukuthi bangabezizwe lezihambi emhlabeni ngoba abatsho njalo batshengisa ukuba badinga ilizwe lakibo uba kambe babecabanga ngalelo lizwe ababesuke kulo babelalo ithuba lokubuyela kulo kodwa ke bafisa ilizwe elihle kulalelo okutsho alasezulwini ngakho ke uNkulunkulu kalanhloni ngokuthiwa nguNkulunkulu wabo ngoba ebalungisele umuzi. Amen. Ukuza kwaKristu njana lesisitsho sonke ngibona indaba emqoka angithi umaKristu ayezolo namaKristu aphila njani kathesi abalamhlanje. uHebrews 11 verse ka13 kusiya ku16 isiphi isithembiso esikhulu esikhona hathi kubantu bendulo kuphela bodwa lakithi esiphila kusikhathi salamhlanje. Ngicela sibambe lo mbuzo. Okwesibili kwesinye isikhathi amavesi uwezwa ekhuluma ongana kusenza ingqondo yomuntwini ikakhulu ngodaba lokufa atshone amazwi athi bonke laba bafa bengamngeliswanga isithembiso. Ngwenya siyabonga mfundisi sithola isifundo esimangalisayo thina njengabantu abalindele ukuza kaJesu uthi kukhona umvuzo phambili osilindeleyo kugoqela bonke asebalala abasendulo kanye lathi singalala namhlanje lalaba abazakufica nguJesu bephila kukhona umvuzo osilindeleyo uthina bafa bakubonela khatshana bafa bengakaboni okunye kunithathe bengakakwamukela umvuzo wabo okunye kunithathekisa ngikuthola mfundisi yikubana kuthi umuntu engafa akula muntu oya ezulwini. Umuntu uyalala phansi elindele uvuko lwesibili olokuza kwabani kukaJesu Kristu. Ngizothana nawe ubani ufile sethokoze ezulwini. Hayi ayisikho okuthiwa liBhayibheli ngoba iBhayibheli iyakhuluma ukuthi hayi bheka luyeza usuku lapha abasemalibeni bazalizwa ini bazakulizwa ilizwi lakhe kulo umhlaba asila kuphumula yebo silele kodwa ukuphumula okuqotho siza kuthola ezulwini sisisamukeliswa imvuzo yethu ekuzeni kukaJesu Kristu okwesibili. Siyabonga maforo uJesu ukubalisa njani lokho kufa ngoba senhle wakuchaza uma ungwenya ukuthi ayi iBhayibheli yasithembisa ukuthi ana abalelwe ngaphi emathuneni ukudiliza ukuphazamiseka okusikuzwe ebantwini obani ufile sekholisa ngaphi ezulwini awuye futhi ethi nxa kwaphana isidumbu silaphantu hayi lala ngokuthula andiyabona ukuthi iBhayibheli likubeka likuthini ikakhulu uJohn 11 verse 11 kuverse 11 uJesu uhlacaca uthi hayi uLazaro ulele just imagine uLazaro nxa wayesezulwini uJesu abesemkhipha ezulwini entokozweni and the other thing uLazaro wathi ephuma wathi kanti ukudla nxa usuka ezulwini ubuye ulambile you know akumake sense so indaba yokufa yikulala sihlobo ezithandekayo abantu bayalala bamelele uvuko uyathi uJesu kubani baza kulizwa ilizwi lakhe sonke sivuke lokho asingabi le confusion asikuzwisiseni ukuthi yikulala okunye kunithathekisayo indaba yamaqhawe la indaba yokuthi singabahamba lapha sikho yithi ikhaya lethu kule esilungiselelwe khona ukuphila. Amen. Siyabonga kakhulu yazi kuze kungikhumbuze ingoma ethandwa
ngomuya abahlabelisi lapha esijawe sithi ngumawayipha uncube. Yes, ngiyakhumbula. Ingoma yakhe ayithanda kakhulu lento I'll be waiting in the crowd. Ngizabe ngilindele ngaphi? Yeah. Yes. Ukufa lokufelwa kubuhlungu amazwi athi zihlobo zethu zilele njani ngokuthi ziphumule zilinde kwenze njani kwenkosi. Akusifundela abaFilipi ngo4 verse ka4 kusiya ku6. AbaseFilipi ngo4 ivesi ngo4 kusiya ku6 ithi yona thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Ukubekezela kwenu kakwaziwe yibo bonke abantu. Inkosi iseduze. Lingakhathazeki ngalutho kodwa kukho konke izicelo zenu kazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka langokunxusa kanye langokubonga. Amen. Inkosi ethu senjani iseduze. Ona lamazwi athi thokozani esiwafunda kuFilipiyeni 4 verse ka4. Sifundane kule indaba ke. Thokozani enkosini njalo njalo. like lathinta mfundisi ukuthi kule amavesi nxa wacabanga ngengqondo yomuntu obhubhayo angana acace kodwa kudinga ukuthi izinto zakomoya sizamukele ngokwakomoya ngoba uthokoza njani ehluthweni uthokoza njani ufele uthokoza njani uchiwe ngumngakho uthokoza njani ulambile abantwana bebexotshiwe uthokoza njani isihlobo sakho sile cancer izinto ezinjalo umhlaba unjalo kodwa sibonga ukuthi ngifuna ukuthinta izinto ezintathu ezenza ukuthi sithokoze. Okokuqala sithokoza ngoba siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wethu uphethe izinto zonke esandleni. Okwesibili sithokoza ngethemba ukuthi akusoze kuqhubeke kokuphela lokho. Kuyafika emaphethelweni. Njalo sithokoza ngokuthi already uNkulunkulu kubusiness yokubisela abantu empilweni entsha. Yabona ukuba khona kuka Enoch ezulwini lokuba khona ka Elijah lo Moses kuyisibonakaliso sokuthi uNkulunkulu serious ukuthi asikhiphe ucontroversy utshengisa ukuthi he is already usekwenza usekuqalisile so yilo ithemba esilalo ngifuna ukuthi ke ngithinte lapha uHabakukhi ngicabanga ukuthi wayenomqondo ofana nalo kaApostle Paul ngoba uthi ngizathokoza lapho umkhiwa ungavezi ama-fruits lapho isivande singela lutho ukhuluma ngebusiness konke ujabalele usele ungaphethe lutho uthi uzathokoza ithembu lithathanga ubaba uphethe izinto zonke esandleni uPhilippians 3 uPhilippians incwadi yonke incwadi yentokozo ukuthi siyathokoza phakathi kwamagagasi ingoma yabantwana ithi with Jesus in the vessel I can smile at the storm amagagasi echaya ngicwila but ngiyathokoza ngoba ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu will supply all the needs abagulayo ababekwazi ukuthi uJesu is the balm abasweleyo ababekwazi ukuthi imbali lakho ukuthi uJesu wayifidi 5000 futhi uElijah amawabayafidi uElijah azasifida ensukwini zokuswela kwethu abafeliweyo uJesu is the resurrection and the life ikho konke okufanele ukuthi abafeliweyo uJesu uyuvuka ngithi uJesu uyuvuka so uJesu yikho konke kulapho esithatha khona ithemba elavela kuMpostoli Paul ukuthi i-citizenship manje kuforwa ukuthinta vela sibobala siyakwazi ukuthi uMpostoli Paul into zonke lezi inhlupho ngokwesikhatshana into nxa kwazi vele uyadlula futhi uyaqiniselela kudlule ukwazi ukuthi ngangale kule ntokozo so khona lokho akugcine ibandla lamaKristu beqhubekela phambili uJesu uhamba indlela ethonta igazi asisoze singene ezulwini sihamba phezulu kwamaqanda hayi sizahamba indlela yegazi and uhamba indlela yameva sihamba ngemva kwakhe in the footsteps yena usewapress down kancane so kuyahambeka umsini ezilongo sikhangela uJesu njengomqandi esilompheleli sokukholwa sizafika ngiyokuzwa usethana kobuhlungu ukukhanya ithumba njengakudala kodwa nxa selikhanyo ufuna ukuthokoza ngale kobuhlungu mfundisi angizake ngibone umuntu ohelelwa inaphakade ukuhelelwa ngokwesikhatshana kodwa indodana ingazalwa sokuthokoza inaphakade umhlaba esiphakathi kwayo uyahelela ngokwesikhatshana kodwa kule ntokozo enkulu kwedlula uhelelwa kwalomhlaba imnandi indaba lethu ngomhlanga lapha
asithokozeni ethembeni. Themba uJesu konke lokho kuyakudlula. Loba kumnyama njani asithembeni uJesu. Usilungiselele ikhaya lapho siyakuphumula, umuzi ongachazwayo. Sizwisisani lapho umuntu esiyagula wagula ufika isikhathi sokuthi avale amehlo acimeze umphefumulo wakhe ophume kuye. Sizwisisani ngendaba yokuphumula. Ngicela ukuthi kudinga ukuthi umfundisi siyame kuJesu. uJesu kasimazi personally. Simazi ukuthi ngumgcini kaIsrayeli. Ingoma ithi nxa evuma ngife kuhle ngifele kuye. Ungikhumbuza indlela uJesu wayithafa ngayo. Kuthiwa babona icountenance ubuso bakhe buthokoza so bambuza ukuthi uyamthanda esifa wayigula isikhathi eside uyamthanda uJesu wathi oh yes ngimthanda kakhulu. Ubufisa yini ukuthi uqhubeke kuchika ngathi oh no vumani ngila ukulala uthokoze ethembeni ukwazi ukuthi iminyaka ibalwa ethuneni. Ngivala amehlami ngisembeswa ikufa. Next thing engizayibona uJesu eqhamuka ngamanye. Ungikhumbuza umfundisi oncobe bani uzinja senza phambasa amagama. Siyafika le ndoda konquma uyagula esibhedlela central laphana. Wayesecakile umuntu omdala ingane singani ngengane ingatha indoda phamsa isandla uthi nxumalo uyayibona ingandlana yami lencane kangaka. Abe sesmayila ejikela kuzeni kaJesu Kristu. Izabe sigcwele. Awuthathanga amaviki amangaki sothiwa umdala senjani uselele bathandekayo. Hayi ukhona ongakuba le one lizwi lokugcina ngifumana ngifunde enye quotation la. Engingakutsho ikubana asethembeni uJesu. Sithokoze kuye. Uthembekile othembisileyo. Zihlobo indaba yokukholwa singaphungu ibamba ngekhona ngani lathu. Asithatheni serious. Sibe serious ngokukholwa kwethu ngoba isikhathi asisekho kodwa sithenjiswe okungabonwanga lilili. Siyabonga ekangibale sibalele sonke omnye umuca enguthandileyo lapha kukotali yethu le ngizayibala injwana injalo ngibala gospel workers page 219. Oh yes. Ithi sonke sifisa ukuthola impendulo ezisiphange njalo leziqinisayo emikhulekweni yethu. Njalo siyalingeka kuba singabi lethemba lapho impendulo iphuza kumbe ibuye ngendlela ebisingayikhangelelanga. Kodwa uNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu njalo ulungile ukuthi uphendula imithandazo yethu ngaso sonke isikhathi ngesikhathi la ngendlela yena ayifunayo. Uzasenzela okunengi okungcono okwedlula zonke izifiso zabani zethu njalo ngoba singathemba ulwazi lothando lwakhe. Akufanelanga simcele ukuthi avame intando yethu kodwa kuvame intando kabani yakhe. Ngibe sengikhangela ke ustewardship page 350 uthana kuzathatha isikhatshana bathandekayo ngaphambi kokuba uJesu aze uzosindisa ingane zakhe njalo azinike isiphetho sokungafi. Amathuna azavulwa abafileyo baphume. Amen. Banqobe bamemeze okufa lungaphi udonse lwakho. Thuna kungaphi unqoba kwakho. Abathandiwayo bethu abalele kuJesu baza kuphuma bembethe okungafi. Yila amazwi bathandikayo esiwaletha kithi sonke esilaleleyo lezi zifundo ezidingwana sifumane ukuphumula kuJesu Kristu. Maforo sicela usinikele enkosini ngendlela eqhakathekileyo ngamafitshane. Asikhulekele. Baba siyabonga ikota yonke ubusifundisa ngokuphumula. Sizwile esikucelayo umoya wokuapply
si-apply konke sikufundileyo, sizwile ngokuphumula nginaphakade, sisize Jehova sihlanganele kulokho kuphumula, senzele umusa, sinikeze isibindi, sikhulekela isifundo sona lesi kasizwakale bese sisiphila ngomthandazo wethu wokukholwa egameni lika Jesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen. Amen.